Waka. Yes. Bibi she me mu, ma menka ne mfiri me mu. Manka ma mfiri me mu a mentumi nkasa. Last week no, we ade bi ma ye me ya. Me ade. We ade bi ma ye me ya wo TV so. Emma I say, o say last week no me say me beka ma me Agradaa asem. Say last week now why? Last 2 weeks. Last 2 weeks. Last 2 weeks. Last 2 weeks I some now be come by this. Oh, Debbie, me wo ho no tie. Debbie tie. Suffer. Baby a me ya wo me to ya. Last 2 weeks. And na me say Debbie o say me ba ye no me ni wadi agro kama but ehye mu. Say ehye me mu no man kan. Ebe ha me. Okay, Nick. Because ade a we ye last week last 2 weeks e wa ha. Say me be come my Agradaa asem na. Debbie. I say what the pass off make it to one. What do you mean can? That Sadia na we. One hwe ya me ma show you. Show you ba woni be bia ko. Tie we. Savo. No. Savo. Me aba tie. Me tie. Asem okay. Last 2 weeks asem. Last 2 weeks asem ade enfie me no asem kure show bi tirim. Me show bi tirim say. Agent maybe me na me host. That una your host. Yeah. Say one invite me. Na say ya ma host no onko afa 4 hours na ye adwuma. Enti de na maka. Ya me peso. Only Adamu obeka na me peso obeka. Na won so won ni ti de na den. Me won tiri obeka. Okay, enti sofu ka se mi ntie o. Enti me address gift. Address. No address me. Address mi ntie o. Dia me pesa me cancel. Dia me pesa me cancel last 2 weeks no. Na me pesa me come ma me Agradaa asem. What do me can? Ana wa ma me want to make. Dabi o the way ya we want to me can na want to me can to me. I me me opinion pesa me cancel. Opinion dabi o want to me see me cancel. And you want to me can to me can to me. Sound dia dia show me say Isaac ati I'm before you that say last time show we ma mo friend me subi oni baby akọ that is mo friend dabi boko dabi mani abere na person ka dabi mani abere Empress and she ya it's a day now for dabi asem no person ka me se me monka wo ma me nka enu na me so me person me so me tira masa asra wo ho ma me nka dabi me so last time be show me say so for say answer na obeba show we yes no discussion what will ye be ewa ha asem na opesa wo who send me meba asem na wo pesa wo kan na ka discussion no last 2 weeks no obi answer me bibia na abetena ha now the mabetena na said you would beto amame no you are the host you know ba na be kan dey who the host enti you beto amame no ye ba be trending issues that last 2 weeks na agba issue ni you 2 weeks ago na wo ba no ya ma topic say topic we ni e ba be kan meba nipa no ofre na ye producer ag e no ofre wo it wo ba asem a person wo kan anyway ni mu ame ne wo be kan ti ni idea bia wa asem na be kan e na so asem na be kan me nti me person me discuss e na me say e training issues na ne ye kan so ye kan training issues wa ma me ne dia na Agradaa dia ne na ye training issues ade say me so me opinion ma no opinion that eno na me ka say dia wo ye no me say dia wo ye no dabi dia wo mo an say dia wo ye no eye me ya anya me de eye me ya pa ivi esemi musa ebe pem ne yetimi next time bia no ebe ya me show ni subi oni baby akọ credo no oni dabi dabi o ya dabi masa ya o ya masa me free show na phone show dabi ni ama bi o wa atade na chire atade na be do ya tenase o ya me ni be nya problem
What yam and be your problem? Don't do that. So for Dabi. Adentia. Say I me kwa say. Oh, David, Empress, maybe. So for. Oh my judge, because my neighbor no. Me neighbor no. So. Na ase assembly na afa court ndi ekeka ho. Amanfo kan ho asem wo hama. They themselves and the problem ebro. Into the software we dey mesre. Na me ni ha last 2 weeks. Na me ni ha. Into no mesre se. Wo dey me bra opinion no. Me pacho. So what dey Mameland mesre. Into no ebia sade asem na kofa court na dey ekeka ho a ebinum akode fiase na dey ekeka ho ntino. Ebia na enunti na presenter so on trouble so for meba o dey trouble ebia no nso on trouble entina no on pese mo be maso me sure say ebia na enum ponte iziga na ka line up no ebia na enunti na enka ho no na so ebia obofum so no so omo ancheche mu sa ankyerɛw entina we dey mesre amanfo hwɛ yɛn o ade na yɛn mpinyumfo yɛn woman say senior on trouble a me trouble debi na the woman say me pacho enya wono ene maame ni issue no ai wo court na me Kumchacha me be kan wasemo debi enya no po na me enya no po na me kan sade ete no maame na de fa ne ho bia da court sabi court akawie the discussion. What do you want to talk about it? Me pacho ade a court akawie no pacho yentumi kan wasemo me pacho show nenda so eno na wo ka mente wase yes na so pastor and so na ye trending issues no cray Ziga right now so me pacho me so 1 minute so for boko they see any answer gifty also the credit too na no anyana de the credit ni bi basa credit no to be bio then you be for that discussion no so on pacho tie me na me host say you discuss we ni mamia say ade we ni e ba be kenna because your research me sua ade ansana ma betna it is the ode ba me sua ho ade what me be implement wo me so and na dia enka wo so no de ye ka wa no e was so tia say oba enye ade ni ye wa no rules kan wo gift or dem come to us or say gift ye why are there be am na ya so the credit to na no last 2 weeks one can be also work kini kura man famba ahanti say one fan bo say so for mate no de enye on ka so be kan but all ka ma mi yakura meke sabi listen to me afa ki listen mi yakura meke mi yakura listen sabi mi yakura meke me pacho me be say no mami bi say all ban and discussion e kan integrate no be so for one nyina me fele mu nyina and one kasa so me no what na fi ye den ti me fele kan nya sa kan na show no na say apologize. Thank you. Gift apologize and let's go ahead. Thank you very much. Ziga, you see, Dabi, you see. Oh, so boko. So boko. Dia ne man esa men kasa. Me di no be fa mu di ezika. To be. Oh, to mame. Say me esa men kasa. Wa kuma baso. Ti me be so me ko ziga be ba no wa ba. Dabi wa ma kuma. Ziga. Wa ma kuma. Papa bo che. Semben. Sofu. Ziga yenko. Boko, yes re. Boko. Ziga. Obekasa bewie. Obesan ba. Obesan kofa ba. Ekro tawa yemi ekro no na enwu. Me emfa asawa nto so. Ekro bi eni wo. Wo dia ma me nko ziga so mpacho. Mama 1 minute mpacho. Meet you. Prophet. Mpacho. Fache. Say last 2 weeks na assembly. Pacho o ya ne lawyer. Me pacho. Oh Dabi, me person
dia wo no aye no sabi na wotema me pesa dia wo no aye no wo no atumi kasa bia na me wi abetema se mpacho efia ni ye adwuma de see ma wo bo anyo so no efia na see na me stress wadaroma yesrew se wakoma so asema na pesa wo ka akwanya ma wanka na ye ka wo kasa bo ahye oyem kebe ya ka fache na wadaroma ye nto adwumadi ni so na yesrew me da se ba me venture me kasa nsa na mapon ene mu pagya me free show ni so sadi ye tie bia ene de wo manum bia me pese me ka bia me ka ene nde mo pa mo pagya me free show ni so Empress obia ntimi fa topic free ni fie ene na me pese o te ase because say ya ma obia ye ba be no you know what we are coming to my entwa eneduma okay what they on okay yenko Empress remember my some cry Empress they behind why some way on so o akwantuo mu o abrochire na o send sika akọ Ghana mama nkan for lemfi money transfer ema on say your dollar rate ni euros ni pounds say asay na mom say wo ye transfer na o pedie ni exchange rate e was ro pa kese dia medofo lemfi eni ji se me wom ni say o your first transaction na o use the promo code and I say referral code Bonah medofo o America and Canada now send you first $100 and I say first $100 Canadian dollars medofo amount $20 cashback. And I don't know more Europe, no Germany, Italy, France, and then important money. No, your first transaction here, €50, amount €15 cashback. And I don't know more UK, so your first £50, amount £10 cashback. And I say, America. Na opese wo shipe onioma e de koma busuan for Ghana na wa umu no udi dwuma bi na mo opese ode onioma ni free America e ko Ghana eni gi sama me de nam eye Box Oak Logistics omu ye door to door shipping company ufru ma ka chom say enam TheBonahShow so e na oti omunka ombeche 10% discount ana ufri akwantum so na wo Ghana na obepe ba bia da e wo Kumasi a edin no eye ba kope Pcash Properties Pcash so ufru ma kachum say enam TheBonahShow so na ote omunka omo so omecha 10% discount